फिर से आप लोग का बाबू जांगपो ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है गाइस। तो आज में यहाँ पर हंसे हेम माने कि मेरा भैया लोग का घर में आज में हेमबांग चिंग रूम होगा। तो आज में मैं दिखाने जा रही हूँ। तो अभी मैं तैयार सब कुछ सब तैयार करके अभी जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ। तो चलिए मेरा वीडियो में बने रहना गाइस। तो चलिए अभी लेके जाता हूँ। मैं अभी जगह में पहुँच गया। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो चलिए बस ये कंटेंट दिखाता हूँ आप लोग को। कंटेंट लिखा है इंगडेंग। सो गाइस यहाँ पर लिखा है इंगडेंग के चौक हंसे हेम पी हंसे हेम थे हंसे हेमबांग चिंगरूम आमे तिरिकम किडेंग abang ake penjol hanse arkoi achiklo 2021 and 2023 guys. बिठोर चोंखिली डिस्ट्रिक्ट हिमासा हो गाइस। तो मेरा वीडियो में बने रहना गाइस। तो अभी दिखाता हूँ मैं। Kan keduaan hem te kedua tak laku cehoran dulu. Laki adak dungtung jeng sem akan kali. Laki nang litum mai curum hanse keduaan hanse cingtong ya kehilang kedu thoi kedu akor te pon pa cephalo lasinal kita horan jatang gun tame no hanse se nal paturu kelong thandar kelong ukro kelong utong kelong basti ke kar miti ke kar phole ke kar foto ke kar phole ke foto ke kar hanse se जो साहब साबा नामुन भाई नके चाचा लिया तुम पुठी चले तो चाचा लिया तुम आता लाम सीकिन सी लाम चेदन की चेदन बुद्धि के चाप से चाप नहीं करे ना तुम हरन दिन और नारली महबर ले तो आके चले पावानो सब्जी काटने का जगह है यहाँ पर। सब काट के खत्म हो गया गाइस। ये देखो। और यहाँ पर तो ये तो टमाटर है गाइस। यहाँ पर तो सब्जी बना रही है। ये तो बॉयलर पीस कर रही है गाइस। देखो अभी हम लोग अभी गोल फील्ड जाएंगे गाइस बस से। तो चले गाइस मेरा वीडियो में बने रहना गाइस। तो चलो नीके रख दो को रखो नहीं रख दो गाइस सब द गोल फील्ड के दामी तुमिंग चलो गाइस। Boni Marlia tum dawang bom lo guys. Pian jo guys non dawang bom lo guys wang bom lo. Ke basi hum se kadi japon lo guys. Ke nilio gol field nang baklang pon nang lituman. Te da non nang pon po guys. तो मेरा वीडियो में बने रहना guys. ये नारलिंग ong pian lo jo guys. Te molam nili gol fil ke li di manang paklang mo guys nang litu mande. Hai. Nang duni dah open ke. Te nili molam gol fil li det odak ngetum ki jui dami tas nang paklang mo guys deh. Dari ro Hanuman dado lapen Ganesh lapen Shivaji dado yo guys.
ini adalah statistik uang loh guys. Jauh lah pun adalah angke lopsided do ke do guys. Mon sudah take long let adalah jauh. चलो वो तो हेलो गाइस, फाइनली हम लोग अभी गोल फील्ड में है गाइस। तो यहाँ पर फैल्कन फेस्टिवल भी रखते हैं गाइस। तो फैल्कन फेस्टिवल रखने का जगह तो यहाँ पर है गाइस। तो घर सब भी अभी सब इधर में तो दुकान भी था, लेकिन दुकान सब तो तोड़ दिया गाइस। लेकिन घर तो अभी तक भी है गाइस। देखो यहाँ पर घर तो अभी 4-5 घर है, अभी भी 6 घर। और उधर में तो मेन गेट दिखाया है आगे में। तो आप लोग मेरा वीडियो में क्या बोलना चाह रहे हो तो हमको कमेंट्स में बताइए गाइस। तो यहाँ पर अभी ग्रास तो इतना ग्रीन भी नहीं है गाइस। फाइनली अभी तो डैम भी फट गया एक्चुअली, इसलिए पानी भी नहीं है गाइस यहाँ पर। तो यहाँ पर और 2 साल के बाद तो यहाँ पर पानी भी फुल होगा गाइस और मज़ा होगा यहाँ पर। और पूरा ग्रीन ग्रास, मतलब कि नया ग्रास भी आएगा गाइस इसका पत्ता। इधर पे जो भी आना चाहते हैं तो आइए गाइस। तो देखिए ऑलराउंडर भी है गाइस। तो इस तरह में तो आगुन जलाया हुआ है गाइस। तो मैं देखा था इस तरह में आगुन जलाया हुआ है, सब बैक हो गया गाइस। तो ऑलराउंडर इस तरह में देखो घर तो इधर पे 6 घर है अभी तक भी गाइस। तो यहाँ पर कभी कभी तो यहाँ पर हॉर्स भी आता है, लेकिन मालूम नहीं है अभी तो हॉर्स भी नहीं है गाइस। तो
देखो हम लोग इतना आदमी सारा आया गाइस साथ में, लेकिन कुछ पार्टी उटी तो करने के लिए तो नहीं आया गाइस। मतलब कि यहाँ पर वो हम लोग का गाँव में हेमबांग चिंगरूम था, इसलिए हेमबांग चिंगरूम का पार्टी यहाँ पर घूमने के लिए आया गाइस। मेन पार्टी तो घर पे होगा गाइस, बाद में आप लोग को दिखाता हो गाइस। तो चलिए अभी मैं इस तरह में दिखाता हूँ, तो दूसरा जगह में जाता हुआ हम लोग, तो मेरा वीडियो में बने रहना गाइस। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा जगह गाइस। ये सब घर तो देखा होगा मेरा ब्लॉग्स में गाइस, अभी तो पुराना हो गया गाइस, नया नया में तो अच्छा था ये घर सब। घर में तो गोरखा हाउस है तो लास्ट में तो गाइस, और कार भी हम तो नहीं छोड़ कुछ का ni तुम्हारा जुपो गोलफिल के वांग ben koson sela teman film ni non arjudampo guys. Oh ni no ni je to kali to ni je tha koson lo golfil ke wang ben tenang itu tenang li ke to ni je tamiti ni je tha lang me lo pune hai koson lo golfil ke wang pen ang lang me se lo ka ni pe bang le pini bang lo lang me sen lo kalang ma ning tam tek lo thank you don tenang ne ning je jeti ne ning je ani phan Kolong nalo itu nang li lam thek mati no ne ning je kya takta kawan saya lah ni marli तुम experience हुए तो guys। So guys यहाँ पर तो falcon रहने का जगह है guys, लेकिन अभी तो falcon नहीं है guys। falcon speak up का जगह है यहाँ पर, देखो सब पाइन गची है guys। speak up का जगह है guys, falcon speak up का जगह था safe our field guards the Umar Falcon guys। यहाँ पर लिखा है testimonials welcome of Umar Falcon in Dima Hasau guys। सॉरी गाइस थोड़ा आने में लेट हो गया गाइस। यहाँ पर Kasih tetap ini dapat samai kacari pun buat kita pulang. Jika ini persiapan nanti asal kita berdatang. Ini semua nama seperti aku kita selalu berjalan waktu akhir mama si mama. Si bacaan di dalam sila ini hembang, hansi hembang, ini dari engkau resi, aku yang ciklu tentang suri ini lah, engkau rekam. Ada itu hansi hembang kaki pamai, ada nasi cikong, nasi cikong tu, kasih gelap man, itu malah ini dapat sama malam, hansi atai canang, hansi hembang. Angin ni bersepak di bangku, orang isi dengan angin tu, ini yang mungkin mahal, amun mungkin harapan orang lah alam ini lah, orang tu. Kami langsung ini nongga unsur bukan ko ang nagitong lah. Ko di bang halo
Coba nih kayak mula nanta nanti nih dah total nih lakukan mula apa lama ya masih nih dah pakai cium dulu ini ngapain pakai demikian loh ya pakai cuan ke bukan amin tuh kali kerang turun deh kerang ini lam depan tu juga kali lam kamu udah deh nanti akan ikut boleh Ya pada dulu, ulang. Nang cirum sekarang itu mama lang. Alang, ini son icuri malang bangsa itu mama lang. Sekarang nang cita kami bisa bukan nanti hansi. Dapat bagra. Nak lu bisa perhatiin kan now? Tahu bang bahu. Lalu mencingan sih lo. Sekarang itu mama long ceklen ke dalam. Lapen itu khusus sih kecing mai pon dalam jalan. Non ini kopi macam baik pun dia lam mana bangke. Mana yang pen bangke cetong kai ni pulau tu cetong kai nang ko. Lasi itu melong hansi hembang hansi hembang kacip hamai long. Khusus sih kabu cipon khusus sih kecing mai pon. Alang ni nang kilang tu si hari langsung pun alang ni ketulung nang jon ni panang jon bes kene pilih lah so kidupat amai long alang bet nak pacin dinji nasi ni bet pacin ni lah alang ni sai hanse alang ke bakha hari langsung Kalau partai dia tu mesti berdepan kelang. Apa itu meni karong bohong itu. Apa bisi alam ni? Lam ni je ku ka jo ikan ni kadom an sedang kelang deh. Don partai aku mesti itu suatu itu pilih dak armun. Citong peten. Itu meni keceksan penlam kacidon tek kicidon tek lepas itu de ansu se nang citong nutu alam situ dike pen kita cuning bentang nang citong dekin lah pen cuning ansi ni nang citong cek si ni lam ta ni cek cek lepas ta ni lam nang cidua dulu deh kau cek alang mana curupan lo alang sekarang papaya mo lasi lapan de isi kang sa itu lasi papaya kinam lasi acor cuman de kaita laki cokce kadung ada pulang pulang atima ladak ke hemir putin si cincin wai lasi alam pam percini alam vila lo kanihi kan itu itu nang citong dun itu mingri belum kali habis kami hansi yang dong kosong sih kacang rumput alang kosong ni kami kan tunggal alang kami itu nak Kacang pom. Hansi dia doang. Nasi program bang, macam bilang program bang ni kalau ni kan jual bang, mana kan dulu lepas ni kan dia pilih lo di situ tu. Last time ni last program lo, lagi tu ni pilih lah, pilihan lek lah. Masih betul lah, si mungkin lah pun asal lo, masih ada jangan bet. Kami mesti kau sahaja. Ini Allah orang ni. Ini indeks semua mana hidup? Sidak, saya orang. Jadi nanti Allah mesti. Salam lo. Tapi ni orang uno. Jika seorang program kita apa? Lo, bukan baik no. Last time
na. Bakosi non pining pe naman ay. Kita nang gitu kan sih rapor pun. Nang kita tamtaan baca pinian miskasi ini. Belum lah. Kalau penisi lah. Itu ngerti lah hidup. Tapi ni amir langgon. Nanda lagi dong. Tapi itu mahem ada dulu. Jangan dulu. Amen saya sampai. Atau kami pun ikan kimia kardom bajir nam, jadi lamprang apa yang kita ini weather ko, jadi sakura kantai lo. Itu sudah. Itu darah ni dia. Sakura nak kantai lo, masih ni lamprang kaya ni je. Introduction se kipi chot ko, ni men bang ke masa sanksi mungkin lalo, ni no nama ke tarbiah lo se, goreng apa saja dia mungkin se parten job, lalo langsung lo kau. Itu kilang. Lang. Laso iskina peki. Aturi Jepang kang alang kibidi pun. Dilip hanse, dilip som. Lang ciripen. Ate hulai pun alang hello dilip som hanse lang ciripen. Laki ikim di merimla. Laki ikim najong. Siapa nak kau? Ni bangga naga longsor kali ya, aksiroi so, an ikan ham lam pergi, lasan klaim aksirap dia nangi. Masih kita aksirap dia mau pergi. Ada lagi ini bangga. Tanggung makan. Dalam mana? Yang cepat sini kan? Harus sekarang pun nanti. Besar. Dan bilang itu buat kasih mari kali ini Sarmat dan Mentor pakai ada lontar. Muneng penbang ke kita harilang penbang ke kita itu masih kita sabtu mencerap info. Di lamani kan ekor one. Kalau pernah coba lo, kasih lo, kalau kacau lo mimpi lo, adun tu, mimpi bangke korte bangkok, pasti. Second bangke, ini sudah kita nanti lo, secor dulu. Sondehan. Kemudian ulu bangke ni lo. Babu kapu instrumen se pulau sekian mengulikan hak itu pulau akan dicoba nanti lama dia kisu minggulah dari mana kisu seorang berhala halal kisu pulau akan kalau apa yang present dulu, dak lo, punu lo, konakan se, pinu lo, bagian se, asal dulu, arakan se pulo, lapen, Bharat hanse, lagi 2 nombor asal lo, 2 nombor 3 nombor, jam sor hapus itu, kira lo, second apa sih asal ke, oh lagi di pinu cini lo mentah. Oh lagi pinu lo. Second korte asomardo. Kiruni kepayan tu tak pura ada. Hanse itu ke dalam. Foresta hanse. Dah nada tenggu. Korte doang harus bukan saatnya mobil cini ne bonji. Mobil doang di tolak cini ne tinggi ke dah depan. Something hanse foresta
Itu lawan korte doan mohon tak petang kami mobil ini kau dapat. Ini hanse, aham saya ke hospital. Ini lah, kalau hanse ini lah. Itu hanse tu kalau korte muti tu orang ni curi ni tu selalu di dalam lewat lah. Lapan Kandola penado, kunci teman tak MK foto situ, masuk bola lo, masuk bola lo. Seso bil bentado, report tu makar te tu mana lata, seso bil nada, yung bangli hanse tapu, tapu hanse tapu, lalo, so nipuyu dah habis itu, masuk pitu mana tu, ini ke. Lapen, itum elok, sarlo elok na doon si tangdun na itu hembang tinggung lang ko tumuti tinggung lang elok, dapsing di doon, dapsing kero yang ada tu. Mili kan si doon, Tumen di ini berkilo. Aku kayak kucing lah, aku cuma nak jumlah. Pendolang mah? Lupa. So andeng ni lah. Lapen itu mah ni sapi asupi kele alokhan ki tondon. You and me are bored of regularity, living all the dreams, playing all the games, and getting high enough. They can chase us down, but we will always win. Bleeding every dance, feeling every touch, and getting high enough. We're invincible. Itu minimai cari bola hantu hembangan konti sudah ahem buat Amerika bangga data jatuh bola akan jalan sih. Acor kan kita. Let's escape the gray and let the colors rain. Turn the shit we do in our words into pure reality. 'Cause you and me are meant to be what they don't see. Never feeling wrong 'cause we don't belong. And getting high enough. We're invincible. Trust in me. We're invincible. Don't you see? We're invincible.
लंबी फोटो में है गाइस। तो अभी जाएगा सब लोग घर में गाइस। तो ये रहा, गाड़ी भी स्टार्ट कर लिया गाइस। तो आज का ब्लॉग तो इतना ही, धन्यवाद गाइस। Hem kasih dam cukup kalau guys. Oh ni kartu munek cetong tenang deh. Next deh. Oh ni next time cetong tenang deh. Munek cetong tenang deh.